umva aka kantu Pom Pom by Bruce Melody. Ibi byabaye ubwo Ishowspeed yarari kwerekeza aho bita mu Marangi. Ari mu nzira nibwo yakomeje kugenda abona comment z'abantu benshi zigaruka ku izina Pom 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 Pom. Ubwo yahise abaza uwo bari kumwe wari kumuyobora amabaza ati ni uwo muhanzi cyangwa se ni indirimbo iri gutrendinga hano mu Rwanda. Ahita amubwira ngo ni indirimbo ya Bruce Melody. Niyo kumubaza ngo ni indirimbo yitwa gute, nawe ahita amusubiza ko ari indirimbo yitwa Pom Pom. Nibwo Ishowspeed yahise asaba uwari ubatwaye gucuranga Pom Pom by Bruce Melody. Ni akantu katunguye cyane Abanyafurika. Abantu benshi bahita batangira gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye uko mwagiye mubibona ku mbuga zigiye zitandukanye. Hadaciye mu mwanya munini umuhanzi Diamond Platnumz yatunguranye aho yahise apostinga video ya Ishowspeed avuga indirimbo Pom Pom by Bruce Melody. Ikintu gitangaje ubwo Ishowspeed yavuga indirimbo iri gutrendinga mu Rwanda ntago yigeze avuga ngo Bruce Melody featuring Diamond Platnumz, ariko Diamond atabyitayeho yahise apostinga iyi video bavuga ko Bruce Melody ariwe nyiri indirimbo. Ni indirimbo Bruce Melody yakomeje kugenda pushinga avuga ko we yakoze ikintu cyiza kandi yizeye ko Gari, Afurika y'Epfo, Zambia ndetse na Zimbabwe. Amaze gusura ibihugu bigera muri 7 harimo Angola, Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia, Zimbabwe ndetse n'u Rwanda yasuye uyu munsi. Dukurikije imibare u Rwanda ruracyayoboye mu bihugu byose yagiye asura kugeza kuri ubu ngubu, kubera ko mu Rwanda video cyangwa se streaming yakoze yarebwe n'abarenga miliyoni 2 mu minota 47 gusa yaramaze ari gustreaming. No kuvuga ngo agitangira live yiwe nyuma y'iminota 47 yaramaze kuza miliyoni 2 y'abari bamaze kureba stream live yiwe. Ni mu gihe ibindi bihugu yagiye anyuramo nka Botswana, Mozambique, South Africa byagiye byuza miliyoni 2 nyuma y'umunsi umwe cyangwa nyuma y'iminsi 2. Reka turebe uko bihagaze. Ama stream live yagiye postinga yahereye mu gihugu cya South Africa, aho ubu ngubu video yakoze imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 3. Ahita akurikizaho Mozambique nayo imaze kurebwa na miliyoni 2 mu minsi 7 ubwo ishize. Hanyuma avuye Mozambique yakurikijeho Eswatini naho ikaba imaze kurebwa na miliyoni 2 mu minsi 6. Ahita akurikizaho Botswana nayo imaze kurebwa na miliyoni 2. Mbibutse ko haruguru nababwiye yuko yayujuje miliyoni 2 z'abari bari kureba live yiwe. Miliyoni 2 yayujuje mu minota 47 gusa ubwo yatangiraga ku isaha 9 n'iminota 47 yaramaze kuza views miliyoni 2. Yahise akurikizaho Zimbabwe imaze kurebwa na miliyoni 3 mu minsi 3. Hanyuma Mirongo 47 n'ibihumbi 620. Ubwo yagendaga akora live yiwe yaje kurangiza live amaze kugira abasubscribers miliyoni 47 n'ibihumbi 700. Bivuze ko mu masaha 3 yonyine yamaze ari gustreaminga ari gukora live mu gihugu cy'u Rwanda agenda azenguruka. Mu masaha 3 yonyine yaramaze
kongeraho ibihumbi 100 kuri YouTube channel yiwe. Abarenga ibihumbi 100 bari bamaze gukora subscribe mu masaha 3 yonyine. Ibi ngibi yaje kubigeraho icyarimwe no kuzuza miliyoni 3 mu masaha 4 yonyine yari amaze ari gukora live, kuko yayisoje amaze kuzuza neza miliyoni 3 z'abari bari kureba live. Ibindi byamare byaciye akagahigo ni inshuti ya Ishowspeed cyane, baramuzi yitwa Cristiano Ronaldo, ubwo mu mwaka wa 2021 kuko yigeze kuza miliyoni 1 y'abasubscribers kuri YouTube mu minota 90 gusa. Bivuze ko mu isaha 1 n'iminota 30 yamaze kuza abasubscribers miliyoni 1. Naho muri 2021 yigeze kugira abasubscribers miliyoni 19 mu masaha 20. Indi byamare byaciye agahigo n'abaririmbyi BTS, ubwo mu mwaka wa 2021 bagiraga views miliyoni 108 mu masaha 28 gusa. Ibu tuvugana umuhanzi cyangwa se icyamamare kiri gukora utu tuntu kuri YouTube n'uyu Ishowspeed ndetse na Bruno Mars washyize indirimbo yiwe hanze tariki 19 z'uku kwezi kwa mbere 2026. Ni indirimbo imaze kurebwa na miliyoni 10 mu munsi umwe gusa. Mbibutse yuko uyu Ishowspeed yapostinze video yiwe mu masaha ya saa 9 nibwo yatangiye gukora stream. Bivuze ko muri Afrika twari turi kumanwa, ariko ku yindi migabane nka Amerika bari bakiri nijoro. Bivuze ko izi miliyoni 4 yujuje ni iz'abantu bari kumanwa. Twavuga ko ari iz'abantu bari kumanwa, ndavuga muri Afrika. No kuvuga ko muri Amerika nabo nibaza kubyuka cyane, ko bamaze iminsi bagenda bagaragaza ko nabo bari gukurikira cyane streams za Ishowspeed, nabo baraza kongeraho indi mibare, viewership ikagenda izamuka. Kiri darapo muri comment nayo niba wemeranya nanjye ko u Rwanda rufite showbiz iri hejuru muri East Africa, Africa yose and all over the world. Ubwo yari ari mu Rwanda, Ishowspeed yahuye n'aba content creator bagiye batandukanye, harimo nka Kagarara abakoze pompage ndetse akaza no kumutsinda, harimo Rutambi bakuruye moto, mwabibonye bakuruye yamuhaye challenge yo gukurura moto 2 ziri kwaka. Hanyuma yaje guhura na Osmalito uherutse nawe kugaragaza ko ari umu content mwiza hano mu Rwanda, ubwo yaguraga imodoka agatangaza ko yikuye mu bintu bya content creating. Nyuma yo gutangaza amagambo y'uko mu Rwanda ariho hantu yatembereye heza kandi hamushimishije, ubwo yari gukora stream yiwe avuga ko ari igihugu cyiza kandi gikeye. Nyuma yaho yaje kumvikana nanone avuga ati njyewe rwose mu Rwanda nahakunze cyane, ndetse ndi gupanga no kuzagaruka nkamara nk'icyumweru cy'akaruhuko. Ndatangaza yuko ari guteganya kuzahagura inzu. Ishowspeed biravugwa ko agiye guhita yerekeza muri Mali cyangwa Ethiopia, ubwo yerekeza i Musanze mu gitondo cya kare cyo kuri uyu mu gitondo cya kare ku itariki 10 nibwo yagaragaye yagiye gusura ingagi mu karere ka Musanze mu birunga rwose, agenda aposting yongera kugaragara yahuye n'imbaga, ariho yahuriye na Rutambi ndetse na Kagarara n'abandi. Aho benshi bari bamutegereje bakamwakirana urugwiro, biri mu bintu byamushimishije cyane. Yahise asaba abashinzwe kumufatira amashusho kuzamura kamera yabo, kuzamura drone bakayigeza hejuru cyane kugira ngo yerekane view ya stade Amahoro, aho hagaragayemo, aho yagaragaje uburyo umujyi wa Kigali ndetse aho yaje no kujya aho bororera inka bakamwigisha gukama, ndetse akaza kwerekeza no mu marangi agiye gufata ifunguro. Ari kuvayo niho yasoreje live yiwe, ubwo yarakurikiwe n'imbaga ndende cyane y'abantu bagendaga basakuza izina rye n'akavura gatonya gake ariko agaragaza ko ari ibintu byamushimishije kandi bikamutungura cyane.
kumva aka kantu.